Direktor Srpske kuće Milo Labudović poželio je dobrodošlicu svim prisutnim i posebno pozdravio predstavnike ambasade Srbije u Crnoj Gori, koji su upriličili ovu svečanost i čestitao im u ime Srpske kuće, kao i u ime svih Srba u Crnoj Gori, Dan državnosti Srbije, a svim sabranima Sretenje Gospodnje, jedan od najvažnijih datuma u istoriji vaskolikog srpstva. Izrazio je nadu da će sve veći broj umjetnika u narednom periodu biti vjerni saradnik Srpske kuće. Kao što vam je poznato, u čast ovog praznika Srpska kuća već 5. godinu raspisuje nagradni likovni konkurs koji na neki način treba da podstakne likovne i stvaraoce ostalih likovnih provenijencija da stvaraju, da se takmiče i da to što rade prikažu i pokažu onima koji su to voljni da pogledaju, a vjerujte, oduševljen sam ljepotom kojom smo večeras ovdje okruženi i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da iz godine u godinu broj onih koji ovdje izlažu je sve veći, a kvalitet slika, ako dozvolite jednu takvu ocjenu, jednom apsolutnom amateru i nepoznavaocu slikarske umjetnosti je sve bolji i bolji. Gorica Braunović, profesorica likovne umjetnosti u gimnaziji Slobodan Škerović, a ujedno i predsjednica žirija, saopštila je dobitnike nagrada 3 najbolja likovna djela. 3. nagrada pripala je umjetnici Vesni Vlahović, drugo mjesto zauzeo je umjetnik Željko Antović, dok je prvoplasirana bila umjetnica Nataša Petejčuk i njeno ostvarenje Zabranjeni grad. Ovo je prvi put da učestvujem u Srpskoj kući, velika mi je čast i zadovoljstvo. Na izložbi dobila sam prvu nagradu, potpuno sam iznenađena, nisam očekivala, hvala Bogu, bio je konkurs, jako mi je drago da se nalazim ovdje, predivni ljudi, mnogo dobri umjetnici i da sam baš ja zauzela to prvo mjesto, velika mi je čast i zadovoljstvo. Zahvaljujem se Srpskoj kući. U ime Momira Čabarkape, dobitnika nagrade za knjigu godine, prisutnima se obratio njegov sestrić. Čabarkapa je zahvalio Srpskoj kući, žiriju što njegova monografija Pavle zaslužuje ovo visoko priznanje. Ako bar par procenata mladih ljudi pročita ovu knjigu, prihvati neke od postulata Pavlovog časnog života i ugleda se na njega, njegova žrtva neće biti uzaludna, a i ova knjiga moći će s ponosom da nosi epitet knjige godine. Bećir Vuković, dobitnik priznanja Zlatna kruna Nemanjića, istakao je da je ova nagrada obavezujuća kako za njega, tako i za one koji je dodjeljuju. Adresa ove nagrade je Srpska kuća, ali adresa ove nagrade je mnogo starija i mnogo šira i čini je naša opšta Srpska kuća. U duhu nemanjičkom objedinjena je jezička, istorijska, duhovna i svaka druga tradicijska vrijednost svih prostora srpskih od minulih vremena do današnjeg Sretenja. I taj duh nemanjički krijepi svuda gdje su zemlje i znamenja Nemanjina. Ovom večeri Srpska kuća je obilježila ovaj za sve Srbe značajan istorijski datum i okrenula novu stranicu kulturne, naučne i duhovne misije ove naše zajedničke institucije.